Ningaze uzonde njani ipipi iyama kuphela. So istory sokuthi ungazonda ayimi angivumi. Omama abadliwe singabalambisi omama ezindlini ayidliwe izibe manzi linto. Ongusa tips. Black D umama kaliphiwe igwayi lakhe whether ulomdlopha or what. Igwayi kalidliwe emakhaya bayidla ile inhlabathi. Ubafica be happy. So what is imdlopha? Elomdlopha imnandi blind. Ikonsithi bobaba yekelana ukucatsha ngomunwe. So bayabuza lapha abanye ukuthi manje njengoba lisithi sesiyizithwala siziqinisa ngani? Njalo sikuthola ngapho kungasiqinisa amaqolo lemizimba. Asibancedeni lapha.